Topini nilila perangke ajirpo mereka benglong perangke ajirpo tumhan ke phake nang sot alam thege la phelo ajhak alam nili lo la pen kar benglong aratum kachini peme medulang la sikar benglong arat hoisi nili la solam ke karjupo la bangke forest department tumhan kar benglong forest department tumhan asi alam the bangala phelo je forest department atum kopisi alang litum mane rule ni claim der lo la so bang ni tum klar dak ka chini kang tum la bang kamang hudo kong lo athela phelo non het jong along pen along bang eviction do bom lo la pen order ta ulai lo je illegally ke do ing nama jo mane forest along le ajo ke do arara tum phan hem ka chikim noy ba mane patta le an punoy la so patta ta cancel nangji mala hem rita atum dak pen thu dang po dam nang po punotis kipi la puson nil tum ke theklong do barata theklong lo asidang nili puji bangke aron ri pen kidu forest along le mante patta aron ri pen kelong pulo tang te lake sarkar tum arona teng pen kelong le dim atum phan bangke la tum phan ke terek pu putan nili dake nili ki puji thang nat alam ave athe lake illegally si la solong le ke ko kopai lo forest along le ingnam along le lo la sila dak bangke la tum phan eviction pusita dak nili ki puji alam ave la pen dak bangke government authority tum sila bangke chinilu sadak nili kamang hudam la pen rat tum da kamang hudam mang la phelo isive da porhu nangli tum forest department atum along isya side bangke na tum eviction bom sa ab kapre side bangke na tum forest asor masi na tum ingnam free bom la sila so bang nil tum klar dak chining tung lo la si free bom pulte konat loma la bangke nili tum ka chini nili ka chini ateng mante aprang prang mate chini lo kar benglong rata chini lo lake je marat longri sen wildlife sanctuary mante part of the sama forest reserve ka parlo along hadak apel buguri punon akhiti ke klem ponji asai kati ki pon bomdo la sila solong le dim bangke nili ka chini ana teng bangke nili long a photo tado a video tado la daga bangke chiri pharu isi sose sorry chiri suri ap sose si dadak along le non kapang thai bomlo lasi lahai more than 1000 bighas along le forest atum destruction ka kuri destroy ka kuri la koson aron lo tamane nili da chining ting lo la pen kar byang lo rata chining tung lo lasi la bang so bang klar dak pen la dak kar byang long chief conservator of forest ss rao la pen west division along je rongpi dfo alangli la pen central range alangle tumsi rada phan klar dak ka pachini phansi nili hin ben pachini lo athe nili tum manghu prong lo je nangli tumpu bange bit free at longle pusi rada phan pachini lo la pen la tamisen alam lo lake stami punang li tumi thang masi dak afaro asuri surya chiri bangka dang tum ingnam free lablo lasi koson si ke choklim lo la bangke la so bang lasi dang le tum nili tum han klar dak dang thani tha la pen asitin hormu bangke ja record punang nilu lake lasi daga record langi pulo tang te akimi kam ke nili phanta adim nang ponmelo rada phanta ponmelo la pen press atum handa ponmelo reporter handa ponmelo lasi koson ma hadak nili tum ta ining samjin ji ke nang le tum forest department atum nili phan benge dang lok rada phan ponoi reporter phan ponoi hadak adima klongben gps coordinate kuri nang la pela so philote google long floating kuri nang nghala dak klang lapo je kali kalang pusita asidak ako isi klar dak rada tum nang le tum na chini noi isi abangke klar dak la phelo je la bangke ingnam forest along le isi klar dak bangke ili tum alo pinda ka chini dang la phelo la solong le jong si la ana ningkan pen en syria mante dake an class along le pulo tangte ko so se asuri surya pha chiri la dak la pumat ke do tanpo athe nili chine nangli tum chine sa komane ka chini bang do ke alang tum patta chikuri et pohala suhut lasi la bangke la dak bane si klar dak lo je la bangke ing nam along le mante forest along le pu lasi la so lama bang ako isi litum dak bangke isi akime autonomous council tum isi ka chepe pass do 2017 lapen 2019 je illegally patta ke long mante aron re pen patta ke long ka isu tum phan an ke patta cancel nangi forest along le ke do tum phan ke lapen alang le tum handa notice pipen arona tengpen hadak che terek nang po ili tum forest along le si cherai nang po pusi alang tum hadak asi la bangke autonomous council phanda le tum choro nangi je alang le tum ing nam an so se ke rai phan alang tum ka bor ipon laki akimi se nakamote laki nilita churu po la penrata churu nai sita me dak bangke lapu kaningi si puke klemisi la si dak bang sinil tumang prong lo la si la solam klar dak kachini ji phan
klar dak kachini phansi nili Chief Conservator of Forest dak Difu Karbi Anglong alang dak nili RTI mari lo ladak kamari 29 May mane 5 2003 23 aningkan si nili mari lo jume cek lo sta pinyanta reply nang lelelang jelas kunat longko ansi wildlife sanctuary ko doma a boundary sketch map lahai ta nili ke hang dolo lasi haladak Chief Conservator of Forest office pen bangke la puson delo to the SPIO Office of the East, West and Hamren Division under Karbi Anglong Autonomous Council Difu Karbi Anglong pusi alang letum niliar tiai bangke transfer elo lasi haladak pen nili jong si alu long lo plotang te dak tak klar dak chinipo lasi non pini jasimet pere bangke jan nili tumta kamang huke derji phan rata kamang huke derji phan council tumta anong junun derji phan ake hai CM Dr. Tulera Mohangta anong junun derji phan ate alali kacari ponsi je ing na malong ke do aron re ke do ke la tumhan bujai pen si terek nang popu la son thosi lamding rota terek lo alang tumhan along aprek bilo la si lahai ke kemisen asai ke deng lo la si same la sohut CM phan lang plot pen ko son si la tum forest department tum dak suri suri along le along dak ko son si la kapang thai lap lo la si ni tum puthot aku ka chini kang tum thulo la si mola ari payong silong lo plotang te dak tai litum klar dak long po la pen muniri than lo GPS coordinate nanang dampak pen la pen hadak Google long floating kuri nang geli tum hadak tak klar dak chini po la ke mane phan akoy ke wan pualam takalilang non mat ke mane ke chokchi pu takalilang stami kopia posi la dak ana long le long ang nam phri nang kok lo la sinil tum ka chini kang tum asila so lambang prabjin penjong si Chief Conservator of Forest alangli la pen DFO alang litum West Division lapen Central Range alang litum yong si rada pan pachini ne pulo tangte la so putak ako klar dak kachini pan nili inut RTI ke klemang puisap ke ang songanta ako nili la so kachini pan ke bor ipo la hello lapen aprang nili RTI alu ke long tanga tenge North Karbi Anglong Wildlife Sanctuary lake 72 hectares ke dak encroachment du putak ke tok du hala dak tadu lasi koson si la so hormu non akimi tak ke du chukok ma la hello jasimet pet pen nili ferang ke mai ke pha lasi ladda ka bangke ake asia make hai Dr. Tuliram rong hanga phanta ka pachini lo la so bangke kham khe dunangji la pen rada phan pamanghuri la pen department atumta anong juno viri CM phan puno EM phan puno anong juno vitari nal tum klar dak rar phan thek nangi la hello nili ka chini kang tung bangke asipini aprang ke mai ta la hello ke thake